Muzi wase South Africa ise KZN la umkhanyakude idistrict kwaMnqobokazi iwadi u1 semndenini okwabukhosini dadwethu lona uthandeka sixolise kakhulu lokho esizokwenza asikwenzeli ukuthini kodwa senzela ukuthi ubone isimo aphila ngaphansi kwaso nsuku zonke ikaThixo simfica la kwamakhelwane usehamba kuthandeka uya lapha ekhaya uhamba kanje nsuku zonke kwesinye isikhathi mayokha amanzi bazokutshela ukuthi isigubhu ufuna sibelethe la dadwethu cela uthatha uhambo lwakho uqhubeke njengoba sekufice uhamba siya lapha ekhaya hamba ke sisi uhamba kanjena nje ushile emadolweni nje uhamba kanje isona simo lesi esinaso asambeni silandele siye ekhaya usuka kwamakhelwane ya muzi wase South Africa umshikashika lo uyaqhubeka angithi ke sike sakukhombisa kancane ukuthi ke udadewethu lo usemncane nokho indlela ahamba ngayo ibukeka kanjani noma uhamba kanjani subonile ke sekhaya la simo senzima uyayibonela akudingi ukuthi mhlawumbe umuntu echaza izinto eziningi mawuthi uyabheka selokhu wazalwa uhamba ngamadolo kanje uhlala egaqa okusho ukuthi ke iminyaka yakhe la ko32 nasesikoleni akazangena uyabona ukuthi nje amalungelo akhe impela maningi akhe inyabezekile ngenxa ukuthi akakwazi ukuyihambela kanalo usizo nakhona ke mayisetholile usizo mangathiwa uthola i-wheelchair engazi ukuthi engathola i-wheelchair lekagesi kungagcini ke futhi lapho kuhamba uthola ukuthi nezindawo zizophaviwa la zokwazi ukuhamba khona ngoba lezi indawo zakwamhlaba yalingana komnqobokazi indawo ezizihlabathi ngeke impela ngisho ungeza nayo i-wheelchair lehambayo angeke ikwazi ukuyihambela kufuna ukuthi ke sithole umuntu ozokwazi ukuthi ke asifakele mhlambe okusimende okuzobe kusisusa ukubheke endlini engena furniture ema toilet ekwazi uye toilet ehambela abuye nendawo ke la khona amanzi angazi ukuthi amanzi bawakhaphi kodwa engazi ukuthi futhi bengathola mhlawumbe uJojo tank kuba ukuthi ke mhlawumbe umasipala uyalekelela noma ubaninga seni masipala ongalekelela ngokuthi befakelwa amanzi ukwenzela ukuthi lenkosazana engaminakho ngoba isimo njengoba besichaza abazali abangomakhelwane nokho ngoba yena abazali akasenabo ukuthi ke maye emfuleni ubathi ubona ukuthi uhamba kanjani isigubhu sibophela la ebophela isigubhu la eyolanda amanzi la walanda khona ewalanda kweminye imizi ube ngangcono mhlawumbe singathola nje mhlawumbe uJojo tank bese sicela ke mhlawumbe nama makhansela noma ama social worker beze bezobheka ukuthi iziphi ezinye izinto abangalekelela ngazo ngoba ukhona nomfowabo omunye la naye khona uphazamiseka okukhona kodwa ukuphuthuma kakhulu okadadewethu esingacela ukuthi besilekelele khona na yonke indlu uyabona yayakhiwe ngalesa sikhathi ubona ukuthi cha babe namandla abazali ngalezo sikhathi kodwa ahamba amandla aphela sebeyadinga ukuthi mhlambe bakhelwe into ezokwazi ukuthi ke imelane nesimo samanje sikusona yilokho esizocela umphathi wase South Africa into esiyaziyo ukuthi ke njengoba iSouth Africa sithi isigodi abantu besigodi bayazisana bayathandana bayahambelana banakekelana nalana sibizwe umfoko amazibuko na enjalo akabone emehlweni kodwa ngokubuka ukuthi ingazi ukuthi la kunosizo olungaphezulu kolwakhe ngokuxhumana nomama khona umama wangakithi wakhona la endaweni angimushwe umama uphindile wakwakhuzwayo uyena kogijimayo ke behlanganisa ukuthi size sofika phakathi kwaleli khaya sikwazi uthatha usizo lalo lekhaya silibeke la etafuleni bekwazi ukuthi abantu besilekelela angibonge South Africa ngicabanga ukuthi sophendula ngizobuya mase niphendulile ba ngiyazi vele nizophendula